Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka KSU Mawkyllut unit kumshibenta ban amin sim shosho eki Samla haka jingpuli jongki. Hinden kasngi ka khandai trik klasam Khusnam machaplang awat shaki khat sangot ki Samla Pule Khusnam Mawkyllut mountain bat sokhalam Kiba pas pha bat wan chakhamat haki kerdan ba pher jong snam arja arpau. Hakani kasngi ka sengla pen ko buram kerpang ru ya ka Samla Miranda bla kapla pas ka Advanced Institute for Research on Religion and Culture Hyderabad. Hakani kasngi pen ko buram dai dan lang Samla Raymond Kharjana Education Secretary Sangkemi Downing Star Marwen ex-president KSU Mawkyllut unit ki riurang ba Khusnam Mawkyllut ba Brestar Wellingdo ba Esmar Banyang Paul Dip Tongwa Vice President KSU Southwest Kasihal District but Kuikiway. Ka KSU Mawkyllut unit hakani kasngi klayo ruban penskem bat penten smai ya kinongket kam bathamai ka KSU Mawkyllut unit nakabenta ka samai trikam arjar phuai hadu arjar saw daw samna Raymond Kharjana. Lesing yung tang magkudaw sulong suwa sedang aku akan kibok kibriang na kita ke unit ke bangi sio scam bertumai ke kam ke Mawkyllut unit abangi pai ha ki sistem di lab kadi ke unit ke bangalak ban ong bangdai bang pensarong hari ki kam ke kamdai ke unit ke basai borba ki dekat ki mi shikmat angkat gobon ki isu Kiba kadon kam kari kecai penriu. Nama kata akan tu ipi. Kum ki nak kam ke bertumai. Tu pini trace raham. Bap pini don kecik ilang separa ke unit. Namanya tahu tan ni kecik guna kilat-kilat hamil yang tai. Henry ini Thailand ini keren pok unit. Kenapa ingin warna? Kecik teli, kecik job impun ki kam nak mentar kari kecai penriu. Siketin nak mentar ki Samla. Kiba saya opdiang ni ke award. Kaba ke KSU Mawkyllut unit kapan crack. Hi kum ki Samla hilong ke sarong ka mata jong sinam thau ka dong ka than kari ke jai penriu ta ka phiwan shikmat ki jing Pule hoi ni ki bok epi ba phenangla mantri khamba shushu mantri stong phenang boy shikmat nang yo ka nam kumbo susu tham bong wala pitrot bor lani la pitrot pirit bor ni pitrot jarjar wala pide beniam ebo om bo phimla kot shika kerteng ka nam Kani baru kalau kecingnya dalam kerja Pule, bakom ke unit kio ban pendam ia kani ke program hari ke seni. Ngai Pule ia hilang baru akan ibadan hari ke pot. Nadu ki nongya lam jong ke CEC, ki nongya lam jong ke Mawkyllut Circle, ki nongya lam jong district, but baru ki para members ki belong ki para nongya lam jong ke kasih student union. Ngambil cipun ki kantin ban keren. Hari ini kuat Henry chicken tian akan tian. Ngakit pocket yang ya pihkum ke unit. Bapinam lah berpenteran ya kikam. Bapintre nak minta kadau ba cakari bat pecat penriu. Blay pun yang nanti ya pi hakikam ki jam baru akibat pikan kerai. Long baru buat ki brio ki bantre nak kecimha rengkat kohab bat kecing shisha. Dua pirat hau blay terkenal nompu nong thau. Ba unia lambat umtin nanti ya pi. Nak minta kisah ki Samla Pule bu, na kebok kedulang kepi, bapinang lah banangi tershitong, bapinang lah banyoket, yang sok bapa, haga jim Pule jompi. Awak pedeng kijian di ke South Part li Islam, Henry kadang-kadang ke baskem jongka terpelung, ya ka berliang rosok hadu ni si pemerintah. Di kalau ke berangkam ya ulu dari kedua Samla gua penrung jadi dekat juga kasih 10 million untuk bikin shim yang kita semai aswa bikin dekat di Papua dengan Pule yang anak kuat sobha buat dengan dia ni Samla ini dah kami sip kia bertip beliau Pule ikulas kem bensyakri hom
met ban CM yang khasi students union berling ba jongka ya kari ba chat bedre khasi ling ba kichme ba kichtim ju maro